Yena ke lo umiphi limiphi leli khehla leli wezuma sikhathele lento yakho yokuyishaya emuva uyishaye phambili asikuzwa yazi asikuzwa uthini wena kule nkinga esibhekene nayo wonke ama-politician sesiwabonile ukuthi achoose isayide elilodwa lawa nje aseyivezile wena asikuzwa ukuthi uthini asikuzwa nje uthini Zuma uthini Zuma wena Zuma njalo wena gedle ihlekisa mina ngiyayibuza nje ukuthi uthini wathula kangaka wena Msholozi wena ikhona impethu la kuwe wena Zuma mina phela ngisona isilima angisona nje isiphukuphuku mina ngiyawubona umsangano mina amasimba nje avela nginukele mina ngivele ngiwabonda amasimba ke lawo uyabo ngeke ithi country ivutha kanje umuntu onjengawe Msholozi athule nje abumba umlomo ngizwile ispeech osenzile laphana ispeech leso senzile uthi angeke sixoshe umuntu amasimba lawo ngelinye ilanga sathi silwa la eSouth Africa bahamba abantu bokufika bangena emabhasini wababiza wena Zuma wathi ababuye nangempela ababuye kunje Zuma kuqale ngethena yakho ngesikhathi usawu president ila khona ama foreigners avele abuya ngoelethu ngesikhathi kade siwaxoshile siwashisa siwabhonya siwaphihliza siwaqhuma laphana abaleka asinda lapha baleka thatha amabhasi agoduka wena Msholozi wathatha ama-podium wenza izipishi wathi wena ama-foreigners awabuye wena Msholozi wena wenza izilima lezincela mthondo thina singomakhanya nje siyakubona wena Msholozi sikubona kahle wena siyakubona wena Zuma siyakubona yabona nje ukube kuya ngami ma-South African ayingavotelwa lemsunu le lezintsha lezi amasimba zonke lezintsha lezi njoba kiwa okhethweni nje lo hulumeni beyindawo akungavotelwa lemsunu le ngoba ivotelela ukuthi intshontshe imali yenza ama-corruption igcwalisa ama-illegal foreigners ezweni lethu yini esinivotelela yona nini ngoba yikho into esiyigeyina ngokuvota kwethu sigeyina wonke lamasimba eniwakhulumayo nisibiza ngama-xenophobic nisibiza ngama-tribalist nisibiza ngazo zonke lezi inhlunu lezi enisibiza ngazo after sesinivotelile kulokhu nikwenze kahle impela nikwenze singakanivoteli ukube bekuya ngami ngabe akekho umuntu oyokavotelela emisunu le yeah hayi shit man mkhulu baba Jacob Zuma ngithi kule video ayifike kuwe especially uyayizwa indaba makhanya lo okamakhanya umfana udaba uyalazi mana mfana kithi mana le video ngispecially iya kumkhulu uJacob Zuma hlanganyelwa mntana kaMamzobe mkhulu ngizokhala kuwe ngizomemeza angizothetha because umuntu omdala akathethiswa but uma kukhona la sekukhona ungaboni ngaso linye kuye kuhlalwe phansi or kuyiwe endlini kagogo erondweni kuyokhulunywa indaba zasekhaya mkhulu umndeni or umuzi or ikhaya lineyihibe noma linokukhiqiziseka khona njengamanje ivakashi ebezikhona mkhulu ayisafuna ukuhamba zifuna ukuthatha ikhaya lethu esinale salishiyela ubaba mkhulu
Siyazi mkhulu akhona amavidiyo akho aseculathayo usho ukuthi abadocument. Kwakuyiphutha lokho elikhulu mkhulu esingeke size siliphikise. Bahleli ngokweyinqumo zohulumeni noma zopresident ababeyithathile back in the days noma previous presidents. Mkhulu ngeke ke sikusole because uhulumeni noma ugovernment noma ipolitical party wawukuyo iyayithi thanini. Akekho uhulumeni wala eSouth Africa wakwavela wathi mina ngizofavor abantu base South Africa ngibadefend. Wakuzama mkhulu ukudefend abantu bala eSouth Africa economically, isystem yasheshe yakukhipha out. Maningi kamaphutha enzekile ukhona, sicela ukuthi alungiseke njengamanje isicelo sethu sithi mkhulu sicela ukuthi uphumelo bala ukhulume nesizwe sase South Africa. Ngikushiso yini lokho mkhulu, izwe ngalesikhathi uvelelwe izihibe zihubhehubhe ucingwa isystem noma uhulumeni obekade ukuwo before ucingwa isitha. iSouth Africa yasukuma mkhulu yama kanye nawe ilwa no government, ilwa nesystem. Kwakho sokuthi mkhulu ngalesikhathi ungekho mina ngizokutshela ngoba iSouth Africa iyasaba ukusho ukuthi ngalesikhathi ungekho sasingazi ukuthi amabhunu lawa abantu abamnyama ayekuthathe action sabi. Wathathwa ke mkhulu asasesithi iSouth Africa ya decide ukuthi ayiyokucinga kuzo zonke izinto lezazikhona eSouth Africa. Babeyitshela mhlambe wathathwa wayiswa ukuthi uyokwenza igross. Sacinga kwa wonke ama hardware, bacinga kwa wonke ama factory, bacinga wonke ama garage. Kuphazanyiswa indlela isystem ibikade yenza ngayo noma ukungenami, bakhombisa ukungenami kwabo ngendlela isystem ehandlisha indaba zakho ngayo. Namhlanje abantu base South Africa emva kuba bakudefenda isystem yaba forced ukuthi ikudedele, and sayizwile futhi becothomela ukusoconga phakathi. South Africa phinde awukhipha umlayezo ukuthi akabuye egula noma ekhwehlela noma efile. Akukho izwe nizoliphatha nina njengohulumeni wase South Africa. Baba forced mkhulu ukuthi bakudedele. Namhlanje ngize kuwe Nxamalala mntana kaMamzobe ngizothi useligama lakho. Siyawubona uhulumeni lwamakhehlo lapha eParliament wabo Cyril nabofikile ba arrogant, insulting South Africans each and every day mabethole ithuba kuma-media, threatening the South Africans, the civilians of this country, the owner of this country. Baba sabisa with the same soldiers that once were unleashed for you. Even today, they are promising to unleash those useless soldiers that are being bought with 50 rand to buy our country. Namhlanje mkhulu, you have nothing to lose in everything but to say one word, ukuthi izwe lo baba mkhulu ucela ukuthi ivakashe ezikhona zishenxe ngancane. Ngangithe mina mkhulu, umkhonto wesizwe uma uzoza ngesystem yokuba ipolitical party ngeke ukhona ukulwa ngesystem, because awukwazi ukungena kwisystem uthi uzolwa nayo, uzoyichallenge within. Ngikushiso yini lokho mkhulu, they were called to ask him much and much ukuba political party. Wavela uSoswethu wathi akukwazi ukuthi sibe ipolitical party ngoba sizobe sesingasakhona ukulwa nesystem, sibe sibambe ngama protocol nangama system abo ukuthi singakhona ukulwa la South Africa. We rather fight outside, sikhembule isystem iphele, because abantu bokufika they are misusing it, or government they are misusing it, suppressing our people, making sure ukuthi they keep our people in poverty, excluding our people economically. So mkhulu, abantu bakithi they are being fed drugs. Bonke namhlanje uphakela umthakathi umfowethu, asikhumbule mkhulu umbizi uthi akazophuza itiye enkandla, uzombonga ngomsebenzi ongaka awenza eSouth Africa. Asazi ukuthi mhlambe sinembuzo othi awukuthandi nalokho akwenzayo, awukuthanda okwenziwa ungizwe, awukuthanda okwenziwa uSisijacinta. Niphumile obala nathi kulo unobhalo omusha akabhala ukuthi anihambisane kanye nelakho, anihambisani nani nophakela umthakathi or nematchen match, anihambisani nokuthi thina sidefend ama South Africans, anihambisani ukuthi sidefend isovereignty yethu, anihambisani ukuthi sidefend iyouth yethu, anihambisani nokuthi sidefend ikusasa lezingane zethu.
yikho ngalwa mkhulu. Akhona amavidiyo ami ngisathethela ukuthi tshela ingane yakhe ihlale ofisini or ihlale ekhishini ipheke or ihlale ofisini yenza amafayili emkhiphathi. Namanje ngisalwa mkhulu, ngizothi kuwe angilwi manje, ngizokucela njengomuntu omdala, izingane zakhe zakulwela ucindezelwa isystem, ziyakucela namhlanje ukuthi Phumelo Balo usho ukuthi kwenziwe njani from now, and ungabatshela ukuthi bangalwa. Let me try to rectify that. Don't tell them ukuthi bangalwa, because ngalesikhathi kufanele kuphume wena mkhulu, akekho wasikhuza ukuthi singalwa, salwa kwazi kwalwa ngisho abadla ama-drugs bathi dedelana mkhulu, abamkhipha mkhulu, wakhishwa vele. Asikwazi ke mkhulu ukuthi namhlanje mase sithi wena vele uvelele izingane zakulwela bese sincetheza ngaleyo nto leyo. Angeke ngikuthuke, ngeke ngikwenzeni, ngeke ngushout umuntu omdala, but ngizokunxenxa ukuthi Phumelo Bala wena ne-political party yakho niyeke uku-attacka those that are fighting for our country. Kuneyingane uphala umthakathi ayithole lapha ebuilding ezincane, kunengane ena 3 months iphila under the circumstances engafanele ngabe iphila kuzo. Kuneyingane zethu enabo 13 years 14 zidliswa ama-drugs abantu bokufika la kungene khona bophayela umthakathi. Lokho abakwenzayo anikuthandi namkhulu, kuyaninyanyisa njengabantu abake baba uhulumeni. Ithini into mhlambe umuntu omdala kukhonto ofuna ukusitshela nesingayi, noma ungeke thina usasitshela njengekhandla, babiza ophakela umthathu, ubiza abo Jesinto, ubiza abo Ngizwe, ubiza abo Dr Dlamini omzimba ukhala imali, babiza ofele emntwini uthi bafowethu ngiyazi ukuthi amandla wasekho noma kusekho engingakusho, but ngiyazi ukuthi engingakusho kungalishisa lezo. Nakho kwangivimba ukuthi ngingenze 1 no 2 no 3, nakho kwangenza ukuthi ngicule against South African, ngithi abadocument abantu bokufika. Hlala phansi nesizwe sakho. Njengamanje badinga wena ukhuluma izwe eli1, but mina ngizothi partaker in this while they did partake in your struggle. Partaker in this, they did partake in your struggle mkhulu. Ngizokucela mina kahle futhi, I'm sure uzwile ukuthi akunanhlamba, ngizokucela umuntu omdala ukuthi partaker in this. We need an agent. Uyeza umhla ka-30 June. I-ANC isidelela ekuseni emini ntambama, umkhonto wesizwe usidelela ekuseni emini ntambama, wakho umkhonto wesizwe. So sizocela namhlanje ukuthi nishilo nathi bonke labantu abalwela abantu base-South Africa behamba nomancinza nabophakela umthakathi nabo sesijesinto abayihambela on their personal capacity. That is wrong. That is wrong. In other words, nina nisho ukuthi aniyithandi mkhulu lento eyenzakalayo, ngoba sizwile abelungu bezocebila kho kini, sibazwile bezocebila kho bethi nina zamani ukudisbandila kho ilakho izimele mkhulu. And leli phutha mkhulu owalenze uku-expel uMalema ungalizami umancinza. Uma ufuna ukubona umkhonto uba umkhonto lo wawusungulele wona, kuneyinqumo ongamele uyithathe. At the present moment we are fighting for this country, and i-revolution imkhulu isifikile. The same letter nayibhala ni-Primanda i-Youth 1976 is the same letter esingeke siyivume uyibhale. Sizothi be part of this war at the present moment. Biza beindaba njoba wababiza uhleli nomntana wakhe eceleni, babize namanje. Sizokucela ukuthi biza beindaba, and ungasikhuzi, biza beindaba kodwa. Yilento engicela kuwe mkhulu.